ام ایرو لإلحي لهم بريوانه إلح شانزده گلان سال 1990 دا دبه باجر بریوی نافچه ده پاییز سال 1907 نهان دا شاردار إلحي استفاده که جبرویه که بریارا هلبجارتن تیگرتن چارده جوتمه ها سال 1907 نهان دا هلبجارتن هیه کرد به ناو شورشکرین کردستانی به ادیب سولمزی 27 سالی تبلیغ هلبجارتن ادبن او سرد کردن جارا اوله که کرد به ناو خود تبلیغ هلبجارتن ادبن او سرد کردن هلبت پرگال و نرازیه او هزین داری دکوین دوری ادیب سولمز به تنه 28 روزان بیوری دمینه بیرا دی قتل کرن عواري جوشوه كان حبي يعقل الإخوانة وهراني أمرنا دنتهاناني للدجي مارستيني أمهي زابر خداني جدوه جي كجر ناسكنن إلح دبه لدا جيه كو هاري بيتر بردل دايه لگوری راپورین کوملا مافی بروان ده سال 1990 دا به تنه ایلحی 513 کس هاتنه قتل کرن ده سال 1993 دا 153 کس جبو سر روشه لیکولین بکن شانده که وکیل دپی 4 ایلون سال 1993 دا دین باجار ایلحی لی بهاتنی لوی داره سر سوکا المای دین گله بار کرن پارلمانتری دپی محمد سینجر و ریوبر دپی متین özdemir دین قتل کرن لی ایلحی سری ناتوینن ده هلبجارتنا سال 1995 دا ج دنگین خو سدی 37 هدف کن پارتیا یکمین دویجی ده سال 1992 دا وی جاره دنگا زیدت کن سدی 47 هلبت که بنده و سدی دهیه پارلمنتر نکارم بشینن لی شهرداری به دنگ سدی پینجهی واحل دادن جوه شونداتر جی حیا روژا ایروهین جی بلی دکو دولابین قایومان شهرداری تو ندانه کسی شهرداری تم دستی وان دایه ده هلبجارتنا هفته حاضرانا سالا 2015 دا سدی نودی زیدتر ایلحی دچن سر صندوقا جوان دنگا سدی هفته یکی ددن HDP لوی جاری جی ده باجار ایلحی دا همو هوا هیه همو بریار هیه اف در عاشق آزادیه و برخدانینه دورن ام گوه بدن دنگ ایلحیان والله هي ما هو خوشي بارش زيت ما تشوف خازن جبر ظلمي وجبر خوني وبر جاندني قام كورن أري بينا ما تشكي آتي دمه أم فطسين جدردي عكسي والله اشتراس بيج والله من بارتي مش خوردن ام دوام مش خوردن جبوي بارتي ما قزانش كان مش خوردن بري ما أنا ما زند الصد ورقة أم نكهرن بي كيلو قيمة بكرن ام هي دعوة تشتكن ام هي ام تشدشون مش دكين تنا يعني يا قالك اف اقتدار دقيش بها يعني وقتي بيهاتيه يعني مش خب ام هدف بيجي كيما بدناوي يعني جماعة فرقناك
يعني هذا ببيجة شيء ما بيبكن يا جيب لي في قاي بدكي أما جبت نبي يعني يكش هذا برا يكش خلص روريرة في قاوي جوشوه كان حبي يا قل الإخوانة وهراني أمرنا دنتهاناني للدجي مارستيني أمهي زابر خداني روشا باشه یعنی ام بیژن آشتی آزادی سربستی زمانی که راحت زمانی که خوش ام وید خوازن یعنی زمانی که ظلمی نخوازن یعنی روژن خوش خوازن اما آشتی خوازن آزادی خوازن سربستی خوازن من دستی نخوازن یعنی ایرو تو شغلی روژات ته 105 میلیون اتونگاری یعنی قرش رامیش کیوی هونی دنگی خوب بدن کی؟ اما دنگی خو بدن پارتی ایشی سول پارتی جبان آن دارت مایز به زفر جبان ما کرداره و ام تخازن آف کی در جبان گرتیاره جبان برسل حتین دمر تاجرا ام آزادی تخازن ام جبان ظلم و زردستی ام نخوازن باتمانه بل دیار بکر بل کو در بجی ام نخوازن ام تخازن ام آزاد بن يعني ويجي ام تب بن دستن يعني مثلا و inşallah ام بسرف كevin ام دنگ خوش ام بدنا بي بارتي يشيلر سول بارتيسي ام جوان ام تبي تخوازن ام آشتی تخوازن ام وكيفي تخوازن ام ظلم زردستی ام نخوازن ام تخوازن که وی بیاسای ما سربز به ام کار من تش بستینش خورا ام کار من خبات خو ماشینن ام کارن خبات خو بکن ام کارم شغلن تو ام کار خو ام شغلن جی ام تو او که خو verime خو almış nakin. Her tiş bahaya, her tiş amkan tu tiş bkin. Am twazın ko divi seçmede am raki xobdun Yeşiller Sol Partisi, partiyeme raki xojemden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu emevi desteklemiş bkin. Evimim tuzun gomiş yani emşo ki herkesi bin yani bin destiyim nahazın kilo paner çuye 200 milyoni kilo goş çuye 500 milyoni çuye 330 milyoni tabii ki bahaye ama o ya xo bedin xo ama iş xo pe o da xo bedin ki o ya me hadep Yeşil Sol Parti. والله هجبرتن او که چا بجم یعنی ایشالله پچکی خوشایی و چا ایشالله می سرب که و دخوازیم ما های ملت ماجی هاش خواه به و رعیه خوشی بد نخواه او یعنی باشقا تشتکی دی نخوازه ام تخوازن ام بزن به ام هنه و دخوازیم او Yani abi Allah aşkına ben HDP hay tamam seçava ama HDP siyasi partiye kardeşim de meclisede yani gava götürtüğü meclisler hotuya kabul kut mecburi perajruni ne yapsayım hepsi yani yak peşi gerek al khaber ya gerek nahi meclisi ya jgo tahsa meclisi teperruni gerek acı dur nebi kaybine masaya perruna kader di içiye kaç twaze hepsi daha önemli na gerçekten şey kabrayeten et bir İbrahim'in Kurdu Türk ne İbrahim'in Çanakkale'de karşı kim savaşmış bu ne? Karşı İngiliz anımsa. İngilizce seçmeli derse. Kabraydı. Ne yapsa ya? Hepsi kapın. Tabi zaman İbrahim zani ya. Tabi zaman zani. Gote Türk bir İbrahim şey gote bir İbrahim'e mi gerek tabi zaman zani ama zaman zani. Kabrat ya te.
Ama gote haberdan be Çanakkale Kurd ve Türk beraberim karşı İngiliz'e savaşmış bu ne? İngilizce seçme liderse de zmaniyeti yasak. Kes ne beraya kesek ya. رأي تاني بدن نينا أما قال خباطش بكن واخ أما قال خباطش بكن سافي الرأي خدها شي قال لك مخباتك أبراهيم قال لك ندزين إيه قارشي شو كتاف دزن شو بريدا دزن فيجا جي دزن بريدا دزن يعني أم قال لك اللي رأي خوي صاحب دارين قال لك أم صاحب دارنين والله هيدا بالله هيدا طلع هيدا ويبدزن أولا تشبكي بارتيا دزاقور مش بيه يعني بري هات ما خاباندن هنا كل ما جي ما خاباندن حقا جي ما خاباندن لي ان شاء الله ام بسر كافن رايا ما جمهور باشخاني قلشتار اغلي رايا وشكون ملات بكلمه شكون مجموعه بشغل مش خباتي بك نجوارا لهر كل انا لهر مالي لهر دري خرج بشغل نجوارا يعني ان شاء الله بقى وطاق ودا بسر كافن هیویا من چیه هیویا من اما اردوغان به جای سرهره روشان بلد روشا هنا ضعف باشه حتی بيجي خوشه یا هنا جیب خود فقیر نداره وانابه هنجي كيف وای هن فقیرن هن زنگینن اما مثلا لازم خود حالم خوشه نه خمامنه اما مثلا بگی جامعه فقیر و فقاره هبن خل فقیر خل گونه اداره خلکی نابه اف انسان سر معاش ها او گونه یه معاش اداره وانابه لیابش خوار آیرتن ایش دکن دکانه وای تجارت خود کن ایشه و باشه لیاب انسان ده فقیرن ید معاش ده از هویا خواب ده بشخواف در باطمان جی هدفیه ابي بدن هدفي قنج بخراب اما ملاتي متى بدك يمشي بدنوي او قص ودي باشقه تشكي ده نظام امي بيشي دنگي خو بدنا خبره دنيا تفز زانه بيا هيفيا ما هدفي هيفيا ما براتيه هيفيا ما ازاديه هيفيا ما عاشيتيه ام تب خوازن ام بقى براب هر صاغ بن بيا شاميش من حياتي ابن ام ظلمي ناخذ انت انسان قال ظلمي ناخذه وقرشتن ايكونومي تبيش ايكونومي تنافي ايكونومي تنا يعني صفر ام بيت خود ام تخوازن كو انسان كيوري سري بعدالته شوا بارتي درب مرجي ويا دافراميشن ام تخوازن براتي تب تخوازن براتي ام بيت خوازن خودي اراده امشي ازم اراده پشتش خو پشتي نال انسان يجي امن اراده ما هدفه هر زمان جي هدفه والله بوي بجارتني تخوازن كو ام قازانج بكن يعني اردوغان بكذا ام بيت خوازن كو سري كردا بكذا كو تشيتينا سري كردا تشين هيدا شي تشتك ما يكونان يسري كردا زي شي بيجمنا وصايه يعني ام تخوازنكو يعني امبل ام سر كيفن وش دستي دركبه درس اردوغان دركبه بانغوازيه مش كردارا قالك اوكي خدانا قرن شكرديتين خدانا قرن نبيجن امنا كردن امي بدنا في قالك بدنا خو قالك راي اخوان جواره با براستی یا یکمی سلاب جگله کدرا جهواله حبس و زندان را و جهواله ولات پارزی کو جبوی وی گلی مجادلت کن و بسر کن یعنی هیویام تجاری نشکستیه هر دایما گله کرد جپیای و جپیا بمینه جی ام زانن کی اف سیستما داگر کر و جسر وی اقتدار هره و چما هره چمکی گله کرد وسا örgütliye ببنکا کاربو کو اویا خو درش ام بیج متراک د مترا کاربو ببنکا چکه ایرو د دسته هر کسی دا امکان هنه ev imkan ve gele Kürt ilgori teknoloji ve pek bine başya veji ne başya veji gele Kürt pek bine
Aslında mesele em bejin ne seçimeci. Mesele esas zamanı geli Kürde, zamanı geli Kürtçi mecburi ana yasalı da temel ana yasalı da vereci ku zaruke me zamanı xwe xeberdin. Hane dibistana zamanı xwe xeberdin. Em sadece îro seçimek vere ve ev seçim derbas ve ama ya yekemin gelê Kürde li vî welatî axa Mezopotamya gelê Kürde. Ji axa Mezopotamya gelê Kürd ticcar neçûye. Zamanê Osmaniya da ew hatine ser axa me. Ewan vê derê dager kiriye. Gelê Kürd ticcar vê derê dager ker nekirine. Em wisa bêjin gelê me jî wisa dibêje. Tevayî gelê me wisa dibêje. Yani îro em bêjin Batman qala Kurdistanê ye. Yani ev qala Kurdistanê kes nikare xirake. Ji zamanê notiva destpêka notiva heta roja me îro ew ê ku distê dagirkera vî welatî xira dikirin pêşiya wan em bêjin me qale daniye. Me qalekê daniye em bi wê qalê bişkênin. Ew nikare ji wê qalê derbasî şeqê viyalî bivin. Çî dakirkerê hene nikarin derbasî viyalî bivin. A seçimê zaten me qerarê xwe daye. Em serxwe em dikevin seçimê em ne sed milletvekîlê em ê heta di sed wekîlê jî bi qeweta Xwedê em ê derxin. Ama me adekê daye. Me gotiye gele ev îxtidar ji ser vê sîstemê here, sîstemeka nû were. Sîstemeka azad cumhuriyeteka nû were. Ev cumhuriyeta nû em ê teva tê da jiyan bikin. Ne kesekî tenê wê tê da jiyan bike, armanca me jî ew e. Yani îro em bêjin ki Ali çiye, Veli hatiye, Ahmet çiye, Mehmet hatiye na. Ev sistem gela degiş bive. Yani divir da em ê 5-0 em ê bivin. Yani ev kesîne. Qeweta Xwedê bi îrada gelê me. Yani bi îrada gelê me 5-0 em ê bivin. Yani herkes bira vê nekeze. Kes li Batmanê li ser oyê gelê me îtifaka çêneke o tiştê ku em bêjin herin ba gelê me welat parêza îşte rayeka xwe bidine me em milletvekîliyekê dixin kesîlik re tiştê wisa ne em qebûl dikin û ne jî em didine waneka yani ew jî vê nake zanin. Em Kurdin, em HDP'lîne, em ê rayê xwe bidin HDP. Cumhurbaşkanî jî ez ê bidim Qiliçdaroglu. Ez Erdoğan hez nakim, zav zilm me kiriye, zemam xapandine û ez vî dibêjim, başka tişkî nikan bêjim. û serçava hatin em Kurdin, em HDP'lîne, em heta bimirin HDP'lîne û em hinek tiştê diş xwe em newerin nikan bêjin. Wa tiştê wisa vîdeo derdikevin, wa zilma, wa caşa, ez nava min ewka min girîngiyê. Asnav aborî tune sıfre ev ê dibêjin tev tirşikçî ne. Tev ya kurê wa xistine îş ya menfiatkî dane wa wisa xwe difroşin. Tiştî tune birçîne kav boyaxçiye kat jêr bêjî wê bêya têrim çi didê maaşekî didê dîne maaşekî didê. Maaş ne cêba bavê xwe de maaşê keda min e keda min ji vê cêbê dertîne dêxe vê cêbê de. Ne xêra bavê xwe de. Hêza ev 100 sala Tirkiye avaye ev maaş hebû. Ne vî deraniye zamanê uzal de hebû. Her zamanî de hebû. Evana xapandine. Dibe zengê avêtiye min jî dîn dikin maneye. Zengê avêtiye min jê wa dibî kînekî nabe. Ya 90 salî bila bimirin herin, bila xewkî nû were, ev gencê nû werin, bila yönetmiş bikin. Ya bes e êdî bes. Ez naxwedê em ê ji xwe li Batmanê raya xwe bidin HDP partiya me ji bo Cumhurbaşkaniyê kî derxe bidin kî em ê bidine wî. Vêga gotin jî yani durum tune ekonomî şo qet tiştek tune. Yê dibêjin tî tev vira dikin. Vallahi bileyî vira dikin. Qeylî gotî maaşa destînin, pera destînin ya jî 2 milyara dixebite tu dibe qey têne. Halbikî nizane vêga li kontekê nanek çıqasiye. Valla fiyata dürümekê jî nizan çıqasiye. Ama xwe dixapînin ji bo şeytaniyê muhalefetê dikin, te fehm kir? Ev e.
Yoksa tütüşü tane. Ez Kürdim. Ez oya xwe bidim xwe. Ji xwe werde enaçim. Ha Cumhurbaşkanı ez ê bidim Kılıçdaroğlu. Çünkü adayê me tune. Adayê me hev wana me oya xwe neda başka. Me o de oya xwe bida xwe. Ha. Em divir de millet ki ser xwana. Me hêvî ji Xwedê jî heye. Em ji ewka xwe dernakevin. Em ê riya xwe dewam kin. Em ji riya xwe sağa sola jî naçin. Em vî memleketê hane em dijîm Kurdîtî em dijîm. Em ne bi Tirkî dijîm. Ez jî xwendekareke jine Kurd, ez jî batmanê me û ez jî rihiyê xwe bidim Yeşil Sol Partiye. Çiqas HDP dibêjin em ê bigirin jî fark nake. Zaten em ê rayê xwe bidin Yeşil Sol Partiye. Ew sed partiye jî bigirin ji xwe em dîsa yekê dî derxînin nikarin me serê me bitawînin. Em her zaman serbilindin. Gelê Kurd em serbilindin û em ê batmanê jî 5 vekîla derxînin. Roja dî ji xwe seçim bürosu ve bu herkesi jî dît çiqas Batman serbilinde berxwedane weke hawake mitingî hebû. Ew qas seçim bürosikî bû lê weke mitingê bû. Em ê îsal 5 vekîla derxînin. Heger em nebin yek em ê herin yek bi yek. ما تشتي كرياري تبني حتى بالشوفي تقرهم الأوي تقرهم حتى أسخو كشكا خدي دكي زلامي ما في أزا صالة مريا أزوي تنكينا نكسهم خدي كي نت أزنا خوشم أز بريندارم وتشت حمود نامي تش دنيا بسري دنيا خراب وا كرديما وا أوي ما كا أم تشكون تناكن كامزنا هي ما كا شهات يسري ما كردا هي ما لنا كسنكاري راشي نانا كي بكري ده حتى بنات شو بيتقرهم نزل عميم هاي كتشكم هاي أو شيء مكتبي حياتهم زورة وحياتهم والله تجي حمو زورة ما كردا خاصة Em îro li Batmanê bûn me gohda dengê Batmaniyan. Gelê Batmanê gelekî rêxistiniye. Hilbijartina herî dawî sedî nodî zêdetir tevlî hilbijartinê bûbûn û ji wî dengî sedî heftê du dabûn HDP. Ya ku me gelê Batmanê guhdar kir, gelê Batmanê vê carê yê 5 wekîlan jî di partiya cep a keskan derxin.